Hello smart people, so today we are in Bituang, one of the best village in Toraja, and we are going to ask one of the sellers in here. Okay, so as you can see in here, they are selling sate babi. So we are going to ask one of the sellers. Shalom, selamat siang Kak. Ya, siang. Apa kareba? Kareba Melo. Oke. Selama kegiatan peraya berlangsung, bagaimana penjualan yang didapatkan oleh kakak di tempat ini? Apakah seperti biasanya atau justru lebih meningkat? Ya, meningkat. Puji Tuhan meningkat ya kak ya. Oke, luar biasa. Nah, di sini kan tadi saya lihat ada begitu banyak varian menu. Yang paling laris di sini tuh menu apa ya kak? Bakso sama sate babi. Oh, bakso dan sate babi adalah menu yang paling laris di sini ya. Oke, terima kasih banyak kak untuk informasinya. Semoga jualannya semakin laris. So that's all for our questions today. We have asked the sellers in here and they already share about the information that we got. Thank you so much for watching. See you in the next news.